Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa naf'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa anta khairur rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma dafa' anna al-ghala wal bala wal waya wal waba wal fahsya wat ta'una wal munkar والسيوف المختلفات والشدائدات والميحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا آشي خاصة من بلدنا هذا آشي خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Aidil Fitri, isi surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang cerah ini, saya mengawali dengan kata-kata takzim saya kepada para guru-guru saya, ulama-ulama, para ustadz yang ada dalam Kecamatan Susuh. Yang saya hormati tokoh masyarakat yang ada dalam Kecamatan Susuh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati panitia beserta kawan-kawannya,
yang telah mempersiapkan acara salat Id untuk kita pada hari ini. Yang hadir kemari insya-Allah telah tercatat namanya pada pintu syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, 1 bulan penuh kita telah melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Kita telah berpuasa, kita telah membayar zakat fitrah, kita telah membaca Al-Quran. InsyaAllah nama kita sudah ada pada pintu syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,